Okay, Assalamualaikum, selamat datang ke another episode of Rugby Sedikit Podcast di mana kami bermain rugby di dalam minda anda bersama saya Rod, Syah dan Saw. Ni episod kita ke berapa? 8. 8 betul? Sure 8. Yes, 8. Confident, I love confident. So tu ada tulis 8. Bagus ya. Tak, tapi aku sebenarnya interesting love this episode. Aku nak tanya sikit kita dah episod 8. Syah, kau pun dah berjahit sini. Dah. So Dah tampak dah buka. Kau seorang yang main lagi antara kita tiga kan. So by the time video ni keluar, mungkin Johor dah menang Piala Agung. Dia punya confident. Dia punya confidence. But then as of now, baru lepas semi-final dengan Perlis. Unlucky aku tak ada dapat hit main. drop tackle ke? Tak ada. Tak ada. Okay. Very good. Injured, aku tak boleh main. But then ada agak borak dengan guest kita ni tentang performance Johor. Heading to final ni banyak benda nak kena repair lah untuk which hari ni kita punya guest another special guest. Yes. Kita sentiasa guest kita semua special. Special Hari ni always. kita panggil Mr. ataupun Encik ataupun Tuan lah kita boleh Tuan. Encik Tuan Samsul Erwin Lajis, kawan saya kita kawan dah lama Erwin Sejak aku fun aku tak cerita kat korang ni. Aku dengan dia dulu UiTM Melaka bhai. Lendu. Ya tak lendu. Kalau kita satu batch. tak, dia senior. Oh, senior lagi lah. Senior sikit lah. Rod So dulu turun main touch pakai shoulder pad. Sorry, tu masa cerita. Aku masa tu mau beli shoulder pad, mau kembali. Sakit Aku dah sakit. Aku dah Aku terkejut tu. Cakap budak ni nak main touch. Aku cakap Headgear. nasib dia tak pakai. Dia bawa Kena. So Erwin ni juga ex player, bukan ex, boleh kata ex player Cobra, player Selangor, player UiTM Lions. UiTM Lions dah jadi champion Masum berapa kali aku tak ingat. Piala Agung kau pernah champion? Pernah. Piala Agung pernah champion 2004 national 2004. Selangor and Johor please dia pernah main untuk Selangor juga. Walaupun dia orang Johor, tapi aku tadi pernah main untuk Selangor juga. Main So NS. NS yes. Anyway, one thing aku rasa aku tak tahu mungkin orang ni tak pernah cakap dengan kau mungkin dia nak bagi tahu kau sebab kita nak hidung kau kembang. Tapi aku quote ni Abang Mizi kita pernah berbual, dia kata one of the brightest players in Malaysia yang aku have worked with is Erwin. Biasa Erwin ni macam I quote-unquote Richie McCaw. Dia ni accolade from him Dia accolade from him. Kita pernah sembang bersama kau, which good sembang bukan mengumpat. Which and aku setuju. Aku setuju. Aku rasa you are one of those players yang kau rasa macam okay, you know what, kau buat apa yang kau buat, segala pergerakan yang kau buat adalah berdasarkan calculated punya pergerakan, bukan macam buat bodoh buat benda tak fikir. So I think that's one of your talents Mungkin kau bukan player paling laju, ataupun mungkin kau bukan player paling kuat ke apa, tapi whatever that you do, you use your brain. That's what McCaw. Exactly. It's not the strongest, not the fastest. Yeah. But you got brain. Exactly. So anyway, thank you very much for coming. Of course, meluangkan diri dengan kita orang Rugby Sedikit Podcast yang tak berapa besar ni. However, kita juga nak highlight episod ini dibawakan khas oleh aku kena cari dia punya credit mention okay. So credit mention malam ni episod ini dibawakan khas oleh Shocknya Travel. So jangan lupa untuk follow Shocknya Travel punya Instagram. Tadi aku baru tengok Shocknya Travel punya company ni, dia ada khidmat pembelian tiket penerbangan secara berkumpulan, khidmat pelancongan dalam dan luar negara, syarikat berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia MOTAC, lesen kewangan MOF dan mempunyai taraf Bumi Putra. So support lah. Dan juga thank you kepada Shocknya Travel. Shocknya Travel merupakan sponsor pertama Rugby Sedikit Podcast. Thank you. Terima kasih sangat and thank you very much atas support. Very much appreciated. Company seperti Shocknya Travel, dan digalakkan lah in the future kalau nak boleh contact besar. Anyway, okay, so let's dive into it lah. So kenapa kita ajak Erwin malam ni, because Erwin merupakan ex
bekas exco MR, he knows a lot of the happenings around Malaysia rugby. Bukan Malaysia rugby as a whole, as in rugby in Malaysia. In terms of pembangunan, in terms of the teams, the happenings, in terms of money, flow in and out apa semua. So I think one of the best person to talk about hari ni, which is the rugby ecosystem di Malaysia. Dan cakap pasal rugby ecosystem di Malaysia, okay, apa yang kau boleh Erwin ceritakan, rumuskan if you can in probably 100 words about the rugby ecosystem Malaysia. Ini macam exam nak jadi PDD je. Tu apa? Aku rasa macam interview kan. Tak, for me macam Rod cakap, first thing first, terima kasih lah you guys invite saya untuk Rugby Syndicate episod kali ni. Lama juga duk start dengan Syah, tapi duk pending, Busy, delay, kita faham. my time kan, schedule everything. This is one of the reason juga lah. Is kenapa aku stop in MR, because work commitment lah. One of the reason. For me, tak lama dalam MR. I think setahun lebih ke 2 tahun, sampai 2 tahun pun. So far, the ecosystem, we are still not there yet to say that we are professional. Itu for sure. Semua orang tahu. But then, when we look into the smaller version or portion, we are there. Contoh ni macam Radio Syndicate. We try to macam yang lebih lagi bila kita tengok pada team, we try to be more professional on the setting itself. Macam dengan Amai last time kan. So that is the thing yang kita nak ada dulu, that ecosystem rugby yang kita ada. But then dia punya duration tu not long lah, bermusim. Macam dari segi fun, pada tournament baru kita nak cari duit. Tak ada sustainability. Sustainability tu tak ada. Which is agak perit sebenarnya. For a team to sustain, for a system to sustain. Luckily, development under KPM dengan MSN tu is there, support by the government. But then after that, this university level, and then when you go to senior level, international, how to maintain player tu, macam mana kita nak maintainkan player tu supaya dia as it is perform in the school level, still perform at university level, and then they go abroad to international stage, play for Malaysia Bunga Raya 15. Pathway lah. Tak, macam hari tu kita sembang Bang Kubau kan. Dia kata kat situ hilang deh zaman uni tu. Betul. Zaman uni, transition sekolah and uni club rugby lah. Betul. Yes. When you talk about ecosystem ni, it's not about players je. Kita cakap ni fun, program. Bila program ni kita tengok macam mana, kalau contohnya lah, we have an under 18 national squad. Dia orang habis SPM, dia orang masuk universiti. Even though universities ni sekarang dah banyak team dah. Kita dulu memang susah nak nampak universiti ada rugby ni. So sekarang ni mostly universities ada rugby team, then players can go anywhere they want. But then at the end of the day, ada universiti yang have a bigger, kata strong pool to players tu, dia boleh dapat player yang elok lah, macam UiTM Lions, UPM especially. So then macam mana kita nak maintain student tu to play as it is without injuries, you know, to create dia punya kata culture in the rugby itself. Program is important. Having said that, Yeah. aku rasa aku nak comment sikit lah on what you said. Looking at yourself, reflecting at yourself. Yeah. You were in the system. Kau Yeah. from Science Johor, betul tak? High school. High school. So kau from high school, then after that kau masuk UiTM, kau wakil UiTM, Yeah. kau wakil negeri, wakil segala mak nenek, wakil whatever. And Yeah. kau Cobra, you join Cobra. Yeah. So kau dah got all the accolade, kau menjadi super rugby champion. Then after graduating kau jadi PTD. Yeah. Kau tak bidang diplomatik. You Yeah. join the government. Yeah. But you still made the time for all these teams, Yeah, you still make yourself available. And kau antara one of the players, aku tak rasa kau ada major injury, betul tak? Pernah ada major injury. But then still, recovering, but then you still play on. You manage it well lah, I think, Manage because it well. aku rasa I never in my memory aku ingat kau absent for a long time.
when I was playing at least, sebab kita lebih kurang Yeah. kan. Yeah. So I don't think there was a long period yang kau absent. So how did you do it personally lah? Macam mana kau manage benda tu? To talk about myself, I'm very small player compared to my batches. Atas aku, bawah, yang very very excellent in this rugby. It's all about passion. When during my time, aku dah start tengok YouTube on All Blacks. Kita nanti bila ni? aku dengan Rod ni dah jadi macam one sided lah nanti. Tahun bila? All Blacks New Zealand ni memang start main rugby daripada sekolah. Tu memang suka tengok All Blacks ni because of the rugby itself, the game. But then I'm the kind of person I want to know more. The culture, how they do their training, apa yang dia orang cakap dalam training, until that detail tau. What are they doing every day? Sebab those days All Blacks dia ada buat satu macam one short video dia tengok players ni what they do daily tau, and what are they wrote in their diary, what are they doing, and then how they feel yang mana first cap Inside the All Blacks. Yes. Inside the All Blacks. So from there, Inside the black jersey, inside the black jersey. whatever lah, aku dah lupa. Cuma from there yang kita belajar how to cover injury, macam mana kita nak fit, macam mana kita nak go further. Myself, kalau memang tak pernah pun nak dapat cap Malaysia tu, but then aku learn how to play number 7 tu. I'm watching only number 7 tu how they play. Aku first okay, that match aku akan tengok lah match tu. Ni aku pernah share juga dengan budak-budak juniors mana yang nak go more excel in this rugby kan. Game tu kau akan tengok, but then how that position play. Contohnya Mekor, aku tengok Mekor je dalam game tu, aku tengok apa dia buat, mana position dia, when they get attack, mana dia go defense, dekat mana dia. Those days lah. So try to comply dalam padang. Sama juga tengok yang episod dengan Abang San. Yang kau ada cerita dia buat macam simulation. Yes. I'm doing it. Actually I'm doing it seorang-seorang, kemudian tengah line out, and then bayangkan bola tu tengah kena kick, kena gang ground, macam mana kau balik, kau position yourself to support the kicker and then go onside again. I'm doing that. So those things tengok pada macam cerita kat Rod tadi lah, New Zealand side lah, kita tengok YouTube je masa tu, sama-sama tu, how to be excel, and it grow to other players also. You can see that kita budak-budak ni kalau tengok kadang-kadang ada tegur juniors, jangan kalau tengok players jangan tengok dia boot apa dia pakai, tengok cara dia main. Betul lah. And then kadang-kadang tengok just macam macam mana dia side step. Kan? Flashy dia things macam one segment je, dia tak tengok as a whole, macam kau cakap macam mana dia main, mana dia pergi lepas tu. Kan? So itu yang lagi penting. And then at the one time tu New Zealand Rugby ni they do more videos on how they give players the food, the apa ni routine makan dia, and then fitness, and then what are they doing. Pernah juga sembang dengan ada one of my friends lah, yang anak dia belajar kat sana. Dia kata first thing first yang dia belajar kat sana, budak ni dia ajar cara buat makanan sendiri. How to cook a food yang good for him to be a good sports person. Itu yang dia ajar dulu, bukan dia ajar lari, swing bola. How to prepare a pasta yang memang good for you to have a strength in your training or your match game. Benda yang luar padang. Betul. That kind of knowledge yang macam Rock kalau tanya pasal aku how I doing tu yang from there lah I get the ideas. Which yelah, kita benda baik kita ikut lah kan. That's yang penting. Mana yang baik kita ikut lah, yang tak apa-apa nak elok tu kita tak tepi pun side lah. Ramai orang akan kecam kita sebab kita New Zealand centric sikit. But then there's a good value. Too many good values. But then ada yang bad values juga sekarang ni kat New Zealand. Nanti I'll talk about it. What happened to New Zealand Rugby ni. Ups and downs. Ups and down. Lepas tu okay, in terms of kalau cakap pasal you were in the system as in MR kan. So macam mana kau tengok ekosistem Malaysia, rugby in Malaysia sekarang? Macam cakap tadi lah, things is there, how you to grab it, macam combine dia semua ni jadikan satu sistem yang very, yang kata eksklusif. For ending dia nak tengok national squad tu bombastic lah, itu je sebenarnya. Itu development dah ada banyak tim sekolah
kan. Terlalu banyak cikgu-cikgu yang sekarang belajar rugby macam nak train budak-budak rugby yang tak pernah main rugby pun, they are train themselves to be a coach to teach budak main rugby kat sekolah level. And then players dekat ground development is there, so many of them, but then how to maintain players ni to still playing at university level and to excel dekat international stage tu. So bagi aku untuk ada benda ni semua dia kena ada blueprint lah. Basically like macam take yourself out and then plan everything, then baru kau put in benda tu satu-satu. Dia kena ada polisi lah. Polisi rugby Malaysia contoh lah. Kena ada polisi yang memang after school tu dia dah ada program, dia masuk sistem ni. Kita tu dah ada, cuma kita nak how to combinekan semua tu jadikan satu sistem yang memang orang kata at the end of the day, comprehensive macam aku cakap tadi. And we need money lah. And then talking about that, aku big fan of State League lah. Aku selalu perjuangkan State League kan. So I think Shah pun sama kot. Kita come from a background whereby after school kita join a club, transition before kita go bigger lah as a player. So you've been talking about ecosystem dekat Malaysia ni. What do you think? How important is for a state to have a state league before they compete in Piala Agong? Itu benda ni pun kita dah discusskan dengan Abang Kobau. Memang sangat important. Macam Abang Kobau cakap, kalau nak main Piala Agong kena ada state league kan. Dia cakap itu. So it's good for these small teams. Chances for the players yang nak groom ni nak ada game time. Tak semestinya dia dapat main untuk late stage, tapi dia ada game time dekat state league tu. And then so far mana negeri yang ada league ni, they can get a lot of players. They can get local players yang very yang kata excellent, yang you tak nampak pun dekat higher stage, tapi ada sebenarnya. Because dia orang tak ada chance nak go further kan. Main pun kadang main 10 aside tournaments weekend, and that's another problem juga. Kita ni terlalu banyak tournament 7 dengan 10. So 15 ni kita kurang, so at the end of the day players untuk play 15 tu tak ramai. Dekat sekolah memang you will play every yang kata games 15 you main, 7 you main, 10 pun you main. Apa opportunity yang ada. Tapi kan main aku tak tahu zaman kita dulu 7 kurang betul tak? Tak ada. Kan? Sangat kurang. Betul. Untuk budak sekolah lah. Sekolah betul, tak ada. Betul. Tu yang aku memang cara main tu tak ada side step. Siapa dah tak erti kan. Tu kalau boleh kena harap one day players ni dia fokus. Now kita nampak lah fokus because player 7 yang Negara 7 dia takkan boleh main dengan Piala Agong. Tapi kadang-kadang bila dah free tu dia main juga 15. Susah nak nampak kalau dekat international level dia play 7 tu dia akan main 15. Main pun very orang kata tak adalah too much up to the highest level because different. Even refereeing pun Abang San cakap itu dia boleh berbeza kalau nak ref 7 dengan ref 15, apalagi players. Betul. Mental tu kau punya tune tu lain. Betul. Tapi it goes back macam kau cakap lah Syah. I mean Syah dah cakap sebelum ni. Calendar year rugby season kita tak, to me there's a lot of room for improvement lah, to say the least. Okay, kau too nice. Doesn't make sense. Aku bagi aku it doesn't make sense. Betul. Continue. Yeah. Trying to be nice. In the middle of 15 punya calendar, tiba-tiba kau ada PUB National Sevens. Kan? Lepas tu on the same day you have Piala Agong final, you have open tournament yang RSC. dapat sanction. Okay, mention tu dah lama. RSC. October 10th. Benda ni not well regulated lah kan. You ask for a sanction and then you kena manage that so that we can see a clear season lah. 15 season, 7 season kan. Dia boleh buat. I always believe Satuan sangat boleh maintain dan buat sesuatu yang accordingly tu supaya players tu tak redundant dengan ada tournament something like that. They can do it. Cuma itulah, we need sit down betul-betul, get outside people to tell you guys what are the things yang supposed to do, what not supposed to do. So kita duduk dalam, kita tak tahu. Betul. So orang luar give blind advice kan, so kita boleh nampak and then kita learn juga daripada luar. That's another thing. When you see at that place, kita tengok dekat negara orang dia buat macam mana. Contohlah macam, can I go into that yang Eddie Jones cakap tu ke? Yeah. So how South Africa become more orang kata power lah kot after World Cup Dominant. dominant lepas di kalangan Japan kat World Cup.
So dia buat apa? 2015 kan dia kalah tu. Dia buat apa? Dia pendekkan liga lokal tu. So dia bawa team club je tak main dalam Super Rugby, dia terus pergi kat URC kat Europe. So they change accordingly, which is a good and then kata correct steps lah for them. Now you can see back to back kan dia menang 19 kat Japan and then also latest one kan dia menang. Dia bagi more juniors player to play in the local league. And then they can have more time also to play, chance to play in Europe yang URC tu. So then the players dia dapat orang kata game exposure yang lebih mencabar lah. Bila main kat Europe. Cuba kau bagi comparison with the other. Contoh okay, yang ada country macam New Zealand rugby ni my own opinion. Kalau orang nak bash whatever, I think Rob will agree with me. New Zealand sekarang All Blacks dia tak pergi mana pun, kat situ je. Stagnant. Because why? Super Rugby dia main dengan Australia je. Dia punya lah promo dia memang hebat lah. Kita orang tengok that is a good part of it lah. Betul. I think on the bad side of it dia memang dia play among Australian dengan New Zealand. At the end of the day when dia come to play dengan All Blacks ni, dia stagnant lah. Game dia level 2 je. Dah lah dia tak bagi player dia main dekat luar. Kan siapa main kat luar dia tak boleh main All Blacks. Tapi now dia dah macam terpaksa tak juga menjilat ludah sendiri kan. Kena panggil balik player. Just to echo apa yang Erwin cakap tadi, whereby player South Africa, Springboks especially, a lot of them yang apa aku nampak yang main kat luar, yang main kat top 14, yang main kat Japan, they are given that opportunity to go out, and at the same time kalau dia perform, of course they are being called back into the national team. And aku rasa that actually evolutionized their game. Betul. I give them the extra flavor. I get another point. When you said about ramai main kat Japan League, Eddie Jones bila cakap, dia kata why they love to play in Japan, game dia tak challenge sangat macam dekat Europe. So dia less injuries. Bila dia dah ready for international competition, dia tak di-injured. They can play international level tu with very full fresh body for the game. So dekat bukan nak downgrade Japan League, tapi itu yang dia cakap bila dia orang ni main dekat League Japan tu, they have game time but then game less time ada, injury. fitness game ada, but then less injuries. So they are more focused to play Springboks tu sebenarnya. Dekat club memang ada dia gain, dia dapat gaji whatsoever, but then game time dengan fitness level tu dia dapat, dia boleh fokus bila dia main dengan Springboks tu dia nak perform. Itu how they focus on the rugby. And also main dekat Japan League membuatkan player-player ni semua lagi fit dan laju, sebab Japan Running way of game. playing is running rugby pun. Laju kan. Running Kiri kanan kejap-kejap bola kat kanan, tiba-tiba bola kat kiri, memang very fast. And you can see how Japan punya local sekarang very fast. Mak Saleh pun tak boleh nak tangkap dah sekarang. Kalau tengok the wingers, all the scrum half, and it's good for them lah to have that kind of league, which is international player come to their country, ajar local player. Macam tengok Aaron Smith, dia ajar scrum half yang local. Macam mana the good techniques. Even the locks, siapa yang main kat sana, whatever position lah, whoever play there, they being paid. Then they orang kata turunkan ilmu tu dekat player-players yang ada. So that's another good value. Okay, on that note, aku ada so-called counter argument lah. Macam in that case, local player belajar dengan so-called world class player lah. Tapi there's also other side of the argument. Contoh macam Piala Agong kita, there's an idea of not including Fijians dalam Piala Agong, the next Piala Agong lah, so that our players can shine without Fijians. So dia punya argument is that team mana ada Fiji power, team tu menang. At the same time, crucial position tak dapat local man. Contoh macam center number 8 gone and to the Fijians. So what do you think? Pada aku during my time main Agong bila ada Fiji ni, tak tahu kalau Syah dah lama juga main MRL. Kalau ada Fiji, kau prepare diri kau macam mana? Opponent tu semua opponent ada Fiji ni. Every club masa main Super League semua ada Fiji. Kau nak training macam mana? Before that game kau dah rasa Fiji kau only macam ni 2-3-4 orang ni. Fiji lain yang ni. Takkan aku tak nak training. So you prepare yourself. That's why the blooming of national squad Bunga Raya 15 masa 2018 then going out lah 2019 last tu kita hard luck sangat sebab PKP lah, kita stop.
Then after that kita go down a bit because tak ada league. Sebabkan for me, sebabkan ada Fiji tu lah, locals ni in the match they have to step up dengan Fiji yang satu team dengan dia satu hal. To against yang opponent tu pun satu hal. Tapi betul ke apa yang macam Besar cakap tadi, bila every team dia macam fixkan position tu, macam number 8 mesti Fiji. So kurang peluang bagi local talent untuk duduk dekat number 8 tu ataupun center contoh kata kan. So to me betul pros lah. and cons lah, but then how you keep it balanced manipulate or you measure main benda tu lah. Kau tak boleh lah. Again, kalau kita ada a proper program, a proper season, team pun ada chance boleh untuk rotate player kan. Nak letak local dia. and Aku one thing dulu orang pernah cakap top 14 will lose a lot, will not produce France punya will produce France punya national players, but they won't produce the best players because yang key position, scrum half, fly half, number 8 semua was taken up by foreign players. Kebanyakan, of course not all. early stage kot, awal-awal Yes, top 14. Early, Tapi sekarang ni kau tengok Antoine Dupont, the best. one of the best, probably the best drama. Not the best drama, the best player. Sama the macam best player. sama macam Japan. Sekarang dia pun sekarang dia bukan main kat France ke? Yang seorang tu. Siapa yang mana tu? Ada one guy Japan sekarang half ke dapat main kat France. Aku tak ingat lah. Tak Aku ingat. rasa Japan players right now widely accepted kot. Tengoklah yang main number 8 apa nama dia? Himeno was playing in Highlanders. Lepas tu tak silap aku dia dapat offer dekat Ireland or something. Now dekat Toyota Bliss balik lah. Terima kasih diucapkan kepada Victor Authentic buat sponsor baju ni. This one Putrajaya Touch. So anyone yang nak dapatkan baju ni boleh go to their IG Victor Authentic untuk dapatkan baju. Thank you. No, when I said that about New Zealand rugby jadi stagnant because dia yang ada league professional pun daripada origin dia means lah dia punya Mitre Cup lah. No, bukan Mitre Cup apa. ITM. NPC Bunnings. Bunnings NPC lah. Ya, NPC. Even dia ada that kind of level pun dah professional. Yeah, then dia ada Super Rugby. Itu pun dah jadi stagnant dia punya performance of that because dia main dua negara je. Apa lagi lah negara yang tak ada league. Tu isu dia lah. You can see Sri Lanka competitive league dia, top player dia, how they grow the player. Tu part of it juga. Macam mana kita nak maintain player ni. Kita kalau nak under 18 we still can kata main dengan Mak Saleh Hong Kong ni, kita boleh acah-acah dia orang lagi lah. Kan senior stage boleh main, tapi when it come to size kita nak jadikan player kita besar Syah ni main 7 macam mana? Tak boleh. Kita nak kena ada player 7 tengok China because dia China tengok sizing, tapi disebabkan dia basic tu kurang lagi tau. One day dia gonna blooming this team kan, because the sizing tu. You have size, you know how to throw, you know how to side step. When you play 7 you run fast, you will be good team. So lepas tu dia orang pun ada ramai orang itu. Boleh. Itu part of macam ni kita nak ada program yang supaya budak-budak kita ni one day tak adalah kuru keding. You know, baru NRDP 7 Bunga Raya Sevens Cup. Bunga Raya Sevens. Good tournament by MSN dengan all the teams yang come from Thailand, Bangkok, Thailand ada few other teams, Singapore Indonesia. But then yalah, at that stage budak-budak ni same size lagi tau. When you grower kita lah, kita punya genetik ni tak membesar yang seperti Mak Saleh. So genetic one thing, but then macam cakap tadi benda luar padang, macam nak buat pemakanan kan, benda luar padang tu tak ada dia. Aku nak tambah juga kan tadi so kita ada program pasal Fijian kan, pasal Fijian tak nak Fijian in our league apa semua. Tapi aku nak highlight juga Tahu dulu dia main 12 or 13 lah, dia main inside or outside center. Lepas tu bila time national team Sahu akan dipanggil. Tak kisahlah dia main inside ke outside center, tapi kita ada all these Fijians. Mana Fijian datang semua, aku bet dengan kau kalau tak main 12-13 dia akan main 8. 12-13 8, 12-13 8. Flanker tu saya sekali. Kan? So Sahu tu is bagi aku one successful product lah yang bisa do grow. Of course lah, do grow kan? Can say because dia dah memang besar tinggi. Tapi realistically
you come across that player once every what, 20-30 years kan. He's a specimen by itself lah. Tapi Sampai bila kita nak Exactly. Kita tak boleh nak tunggu budak yang tiba lahir besar. betul. Besar yang boleh memang fit macam Sahur. Dia punya betul punya besar masa main. Aku cakap budak ni form 5 baru aku cakap besar macam ni masa tu lah kan. Contoh. Tapi having said that, kalau kita if we realise Sahur, Dugro, Mark Lee semua lebih kurang je batch. So diorang probably these three people I would say they revolutionize the game in Malaysia. Somewhat. That's why tak tahu India, correct me if I'm wrong, that's why India tak ada team 15 dah. I don't know. India had. In fact they had. Tapi now a they player, focus more on 7. Correct. In fact they had a player who played in Japan League. Oh okay. Rishi apa dia? Lupa nama. Ni kota Asia ke masa dulu lah. Macam mana Asian passport. Asian passport. Correct. Asian passport. Dia tinggi, dia besar. Dia main lock. Dia ada speed. Dia boleh main lah. And then of course dia train dulu dekat New Zealand. Sorry lah aku terpaksa. Okay, so Erwin, just nak berbalik kepada topik kita which is ekosistem kan. So adakah kau rasa hubungan di antara KPM, MSN, Kesatuan Negeri, MRU selaras? For me, macam aku cakap tadi lah, benda tu dah ada. Kita garapkan bahasa kau. Bahasa kerajaan. Garapkan tu apa? Kita garapkan ni sekalikan lah. One ecosystem yang satu. Nak add lah dictionary aku. Dia bukannya KPM je. University je. MR dengan MSN senior stage je. Dia benda tu dah ada. Cuma kita kadang bila nak berbincang ni, tu isu kita. Why does it masing-masing take long ada time untuk menggarapkan tu? Self protection satu, self interest pun satu. This is a problem. Self interest tu lagi banyak. Kadang KPM ni nak claim ni budak KPM sekolah. Dan universiti ni universiti. Semua ada KPI dia kot. Nak tunjuk kan. Dan macam ni nak satukan tu. Itu kita kena fikirkan. Itu pada aku. So apa siapa yang boleh? For someone who is in the government, macam kau kan, you are in the government, you are a government officer. Kau rasa all this menggarapkan ni boleh berlaku? Penggarapan boleh. What happened? How? Okay, katalah kesatuan kena ambil action ni. Dia kena menyatukan lah. Kesatuan as in MR lah. MR. Okay. MR kena. Because dia badan induk. Dia kalau rugby ending dia adalah MR. Macam aku kalau kat dalam tu lagi aku try to do it, but then not much time sekarang ni. Nantilah kita will see. But so you need a lot of work, which is you have to ada macam libat urus. Sebenarnya libat urus ni duit lagi. Bila cerita benda ni banyak birokrasi lah yang diperlukan untuk MR menggarapkan semua benda ni. Betul. Dia nak panggil orang sekolah macam mana kita nak jadikan sekolah korang buat macam ni. Ada dah benda tu. Sekolah kan program kita ada. Coach dengan macam jurulatih. Ramai cikgu-cikgu ada jurulatih dekat universiti tu. It's part of how to for them, sebab kita bukan professional. Sebab tu dia kena ada kat universiti untuk orang tadi ada career. After that bukan sebagai pemain rugby lah, bekerja kan. Tapi university team tu dah ada. So, macam mana kita nak sekalikan ending dia tu ada satu sistem yang betul. Pada cakap tadi dia kena ada fun lah, kena ada duit. But then bila kita tengok balik macam tadi kau cakap pun every respective body tu ada dia orang punya KPI. So bila dia tak together, then tu yang aku rasa sekarang ni masuk pun dah tak ada 15 because bila tak ada union yang duduk dengan diorang, so diorang fikir baik aku achieve KPI aku untuk buat tournament. Pendapat aku. Betul sekali. Dia is about self interest lah. Aku lepas aku punya KPI dah lepas lah. Budak-budak ni nak buat apa pandang-pandang diorang. So which is not correct. Orang kata macam mana tak betul lah. Secara ilmiahnya tu kau tak boleh lah macam tu. Sebab itu kita kat kesatuan ni kena fikir macam mana kita supaya tak ada orang yang bawah-bawah ni hanya fikir untuk diorang je. Dia kena fikir akhirnya aku nak, mungkin ada, aku nak budak ni one day main bunga raya. Itu memang is a glory. Macam benda yang kata objektif daripada bawah ni. Budak sekolah ni aku nak train dia supaya akhirnya dia main bunga raya. Tapi how to get there? The pathway macam kau cakap macam sistem. Macam ni okay. Aku
kita dwell I think too much on players lah. Sebab ecosystem ni comprises of a lot of personnel lah dalam the ecosystem itself. Sila. Okay, in terms of coaching, okay, aku had a talk lah with my friend ni kan. Dia kata kalau kau nak jadi top coach in Malaysia ni, kau kena meet one of these 3 criteria. One, either kau ex-national player, or kau coach dari luar, ataupun kau cikgu. Ini dia punya observation lah. So maksudnya kau mesti datang either daripada 3 benda ni tu. to grow and to a certain degree it's true pun. Okay. So kau meet one of these 3 criteria, kau boleh jadi a good coach in Malaysia lah. So I think ni I just throwing out my thoughts on this lah. Kita tak focus so much on developing. It's improving to in the aspect, tapi we are still not doing enough to grow coaches outside of these 3 groups lah. And what do you think, Rod? Probably not given enough opportunity because of orang tak kenal or not and also kita cakap pasal achievement lah kan. Aku rasa kalau nak buat pilih player ni mesti panel pemilihan, correct me if I'm wrong, mesti nak tengok achievement juga. Seorang coach tu betul. Dia sebab kalau tak ada achievement, kalau katalah out of nowhere this coach probably lah dia menang 1-2 game, tapi dia tak jadi champion of that particular or probably top 3 pun dia bukan. So what's the criteria untuk panel pemilihan pilih dia? Adakah dia punya thinking of the game? Tapi macam mana kita nak tahu dia punya thinking of the game tu? Adakah that thinking of the game was being presented to the panel pemilihan? So aku rasa it's more of an opportunity. Sebab okay, let's go back to the drawing board lah. Senang cerita lah, kau ada duit banyak, kau nak buat team, of course kau nak buat winning team, kau ada duit banyak. Okay, kau nak pilih coach yang ex Malaysia 80 cap yang contoh macam Sahu lah. Sebab kau dah kenal dia ni. Ataupun kau nak pilih orang yang tak ada nama tapi mungkin cikgu yang tak ada nama, and mungkin dia pernah bawa one senior team tapi tak pernah tunjuk result. Ada target orang. But then that is what happening kan. I don't want to quote any names ke any particular team kan. Tapi macam to qualify to be a national coach, you must at least consistently bawa team at the highest level dekat Malaysia kan. That's correct. But then in certain cases that doesn't happen lah. Dia goes back to this 3 categories ni lah. Back to panel pemilihan lah. Kenapa dia pilih kan? Pemilih tu kan. Adakah sebab head coach nak assistant dia macam tu? Okay, kenapa nombor 1 kenapa head coach dia dipilih? Nombor 2 kenapa assistant tu dipilih? Of course mungkin pilihan pertama dia punya head coach, tapi kena ada sebab lah. Takkan just head coach juga sebab aku suka dia, I can work with him. Tapi kena ada some form of something tangible. Something tangible lah yang kita boleh kan? Betul tak? Something yang kita boleh tengok lah. Macam aku cakap apa. Tapi tu lah, kita kena acknowledge juga. We have good coaches. Yes. We have really good coaches lined up. Tapi itulah program. Coaches dah ada program dia, kita dah ada doctors yang know how to handle rugby, kita dah ada SNC coach yang how to handle rugby team, tapi kita program tak ada. So it goes way higher because we have all that, but then all of those yang kau cakap tu tak boleh operate without like a brain lah basically kan. So apakah like credibility kan untuk berada di atas tu? Jom, sorry, satu lagi aku nak tambah sikit lah to your point kan. Lagi satu, macam katalah 15. Lepas tu sekarang kita ada tournament 15 kat Malaysia ni apa? State League, lepas tu Piala Agong. So berapa banyak game je nak grow the coach. Betul. Kan very very limited game. Okay, apa credibility sorry. Because Erwin cakap tadi yang macam coaching benda semua SNC kita ada, even
doctors yang very dah ada level 3 dalam rugby punya first aid kan. Tapi kita tak ada brain, which is our organisation lah yang Pada induk lah. Berlapis lah. You too nice lah bro. tu like macam operate benda ni. Blueprint lah tadi tu. Okay. So soalan aku apa yang diperlukan, like credibility yang diperlukan untuk berada di atas tu? Atas tu mana? Dekat dalam Indo? Dalam unit. Pada aku. Bukanlah macam dalam MR tu, dalam all those exco. Credibility yang kena ada. Apa yang diperlukan? Tak, dia macam exco, correct me if I'm wrong, they are voted in. Dia voted in. On what base? On what base? Dia pencalonan state. So mungkin kena ada degree sains polisi ke, sebab kita memerlukan polisi. There's a bit of politics involved. Obviously there's a bit of politics Tapi involved. akhirnya kita kalau rugby Malaysia ni lebih passion lah. Basis sukarelawan lah. Passion kita tu ke arah yang mana? Serius, kita betul-betul nak membangunkan rugby Malaysia ataupun more towards safe glory ke? So passion adalah sukarela, betul tak? Sukarela. So how long can we sustain going on with sukarelawan or like passion ni? Tak boleh. We cannot sustain. Even kalau aku cakap pasal sukarelawan untuk players also pun, we cannot sustain. Macam sama aku cakap lagi daripada awal tadi, we need fun. To have fun yang orang kata kadang kita dekat satuan tu the one yang passion yang ada dekat position, tapi kalau kita tak ada duit pun tak ada nak buat apa. Okay, let's dive into that. So apa yang kau rasa untuk kita jual untuk mendapatkan duit? Okay, this is my own experience lah. Ada orang nak tolong sebenarnya masa when I'm in there, which is they try to help to get sponsors for Malaysia Rugby. Sebab when after 2019 PKP and then after that kita tak ada league, no game time, and then after that ada issue duit yang hilang, skandal tu, then we bit jatuh lah kan. Then aku masuk masa tu memang IMR tak ada duit. So the only way to step up again, you must have money, which is you can prepare your national squad, you can do your good league, you can some sort say that give some fund to state affiliates. Kalau you have money, you can give affiliates in some macam grant pun dah macam kind of success as a badan induk. But you don't have things. Okay, kalau you nak ada duit, ada orang nak try bantu. These people said that we can help you guys, tapi what product you have? Dia dah kaji pasal MR, dia tahu MR ada national squad, ada BR15, ada BR7, and they have Piala Agung. These three things tak cukup untuk dia jual kepada sponsors yang big sponsors. Contoh GLC kan, dia orang nak tahu what you have. Setakat league, Piala Agung dan 2 national squad dan ada untuk tim perempuan juga, tak cukup enough. Because for me, correct me kalau Rod pun tahu pasal sports marketing ni, dia nak tengok how you going to promote company tu at your capability lah as a union. Contohnya, kalau kau ada league, that's good. League tu macam mana pula? League yang akan ada TV station yang akan cover. Kalau TV station yang akan cover tu, dia adalah dia punya board dia tu. Macam sekarang ni, we are doing it. Kalau macam ada game yang rugby online tu, dekat board tu ada sponsors punya nama tu, we are doing it, but that is really not enough. Not enough. So dia kata you guys kena ada more products. The best is you must have league. Kalau ada league, dia boleh jual. Contoh lah orang ni, kalau cerita kan company tu orang tahu tak siapa. Sikit lah dia sikit. Contoh dia buat orang teka. Dia buat school level, which is yang tengah meletup sekarang ni. Aku tahu Sangat meletup kan. Orang tengok game tu. Sometimes orang lebih tahu rugby sekolah daripada senior level punya competition. So dia dekat stage yang which is orang kenal rugby yang dia know how to promote rugby to itself. Even at school level memanglah ada argument katakan senang buat di school level sebab dia ada alumni, dia ada parents. But then look in a more future way, which is we start somewhere. Akhirnya budak-budak sekolah ni akan pergi ke universiti. Kalau ada liga kat universiti, parents akan follow, players akan follow, alumni. Alumni ni tak semestinya sekolah je.
Lion, kau Lion, kita pun ex-Lion. Semua lain lah. Bangga Kroni dah. lah, kroni. Bangga dah. Bangga dah. So and then budak-budak ni bila dia dah membesar lagi, dia akan main senior level, main kat club stage pula. So passion tu dah ada. So that's why aku cakap tadi, development ni, school tu dah memang dah develop cantik sangat. Parents support budak-budak ni main rugby. And then we are following. Kau tengok budak sekolah, parents ikut pada game to game, Betul, tournament betul. to tournament. Yes. Ada yang keluar duit. So that kind of orang kata spirit dengan scenario tu is there already. Ya, kita tak sambut kita lah. Macam Betul mana lah. kita nak ambil benda ni, kita nak jadikan dia orang kata opportunity for rugby Malaysia. At the end of the day, ada satu squad yang memang very professional. So balik kepada orang yang nak try bantu kita dulu tu, dia kata kalau ada league is good, then we can sell to the sponsors. League ni how many months, and then we can get arena to cover it. Not even live match pun dia akan cover, mungkin dekat dalam apa slot whatever lah. Mungkin arena 802 Mungkin. kan. So and that moment tu akan ada show on air. So dia airtime. Bila sponsor nak tengok, contoh lah, okay, awal-awal dulu yang jadi ada league yang macam professional, yang orang kata macam very fancy ni, badminton, Purple League. Purple League. Actually, when I'm in KBS before, aku dapatkan Purple League to try to advise MR juga untuk how to do MRL macam Purple League. Agak suka sebab Purple League ni badminton dia indoor, and they get sponsors because ada live match, and then clubs they get the player je, player from all over the world, yang professional, yang memang ada Korea nama pun ada main kan. untuk club ni. Those players adalah untuk attract sponsors je. Ni orang sports marketing, correct me if I'm wrong, but then it's very low knowledge of me myself as a nothing background of sports marketing ni, tapi aku boleh nampak benda tu. So and then kita ada netball pun main Super League juga. Early first year dia main tu, ni presiden dia cakap sendiri dengan aku masa tu kat KBS, dia kata kita orang run kosong ni, kita and then tak perlu bayar lagi apa-apa dekat arena masa tu, bagi free dulu. Next year tu dia orang kena bayar, but then sponsors coming in. Dia nak airtime. Memang rugby a bit susah, tapi kita macam aku cakap lah, we have to start somewhere. Betul lah. Kau tak boleh macam susah lah. Bila kita cakap sikit, susah tak boleh jadi. Tak boleh. Lepas tu kira untung awal sangat. Itu satu lagi. I mean, kira untung awal sangat. kita I think kita dah ada that conversation before this kan. Kita macam aku cakap tadi lah, kita allow benda tu to start dulu kan, and then all the money, all the details of it tu we can work out later. Bila cakap allow to start, dulu company tu start level school tu tournament lah, super school lah aku cakap kan. Super 6. Super 6 tu orang tak tahu pun. Betul. Malaysia Airports yang dulu. And then now the latest ni diorang sampai ada orang nak chip in dah on that tournament. And then not because on that tournament, schools datang. Orang nak sponsor school, because school tu main dalam super school. Sebab apa? Super school ni coverage dia memang hebat. Orang cakap super school ni punya coverage very well lah. Orang nak sponsor lah benda-benda the ni. companies bukan pergi dekat the penganjur je. Yes. It goes to the like And then the one teams. time dia orang ada buat ticketing. Masa semi-final ke quarter. Quarter semi-final kan. Betul. This format kalau kita bawa ke senior level memang tak akan ada, but we have crowds. Betul. But then kalau kita, what's stopping that organizer from helping Embar? maybe too many bureaucracy. Dia nak tolong, but then we have our own opinion, but then itulah we need time actually. Hari tu pun okay lah, to kata put aside, macam nampak isu dia macam last minute juga, but then they are willing to help last minute juga, but then we need more time. Kalau give more time to this company, I think they can learn more about Malaysia Rugby, then they can help us lah. Aku just nak share cerita dengan korang juga. Yang Purple League untuk badminton. Sepak takraw STL. STL netball apa ada netball whatever lah. Dulu just before aku keluar Astro, kita ada perbincangan nak buat rugby actually. Rugby punya circuit. So kita nak buat macam sebiji lebih kurang macam STL.
where kita ada a few circuit which is Northern, Central, Southern and Pantai Timur. Baik dia materialize lah, sebab aku pun dah belah daripada S2. Itu my point tu, bila kita ada this kind of format, barulah ada sponsors coming in. Kita nak duit sebenarnya, kita nak fun. Sebab how to get fun. Then just to reiterate apa aku cakap dari pasal sports marketing and what not lah. So sponsors they of course dia nak bagi duit tu, dia nak see something in return lah. Dia punya return of investment which is numbers lah. Dia nak tengok apa yang dia akan dapat balik, apa eyeball yang akan tengok game tu, apa all the statistics, apa value PR. Ada this thing called PR value, and it's real lah. PR value is basically determines where is the show or game being shown at. So katalah kat mainstream media, it's is valued more. Yes. So contohnya kalau katalah on Astro Arena, so dia ada calculation darab 5 darab whatever value. So per minute value. Value kalau on mainstream media is about, kalau tak silap aku RM10,000 macam tu dia punya PR value. So darab bila kau darab all these numbers, kau present dekat sponsor sedap lah sikit dengar kan. Dia nak boleh tengok duit. Macam New Zealand School, itu pun dah kalah. Itu New Zealand School kalah dengan Australia berapa, 100 lebih. Oh gila tak pernah dan saya tak pernah. Itu keputusan. Manager nak tunjukkan macam mana league even kat school level pun dengan Chan dia orang. We having that dekat school. Sama. The best moment view yang aku nampak rugby Malaysia lately ni lah, final balik pulau dengan BI. Bila menang, drone view, crowd masuk dengan flag menjerit, and then parents, ada yang players nangis, coaches nangis. That kind of view tu orang nak tengok. Itu yang boleh jual. Itu yang boleh jual. Story. Berapa lama balik pulau ni, pergi era, pergi sini. Pergi New Zealand. Coach dapat pergi New Zealand buat Irons. So that kind of orang kata exposure benda tu kalau terjadi kat senior level, kau orang bayangkan, cuba kau bayangkan. Kau bayangkan dekat senior level jadi yang macam tu. Going to be blooming. Tak, and then that's how dari situ player boleh dapat jadi ambassador product and everything. Player tu boleh dapat duit juga. Itu idea orang yang cakap kalau boleh tu yang dia nak sambung ke university, orang kata panggil super varsity. Yes, exactly. Sama juga konsep yang sama. And then bila dah super varsity tu yang dia buat corporate league tu kan, which is konsep yang sama dekat Japan. Dia orang Toyota, company ni ada team sendiri. So dia orang ada duit, dia orang ada nama, ada duit. So they can gajikan player tu. That very dah sampai stage orang professional lah. Itu ya idea yang dia nak try buat di situ. We have to start somewhere. Syah, gila. Apa kau? Aku dah kena. I love it. Apa kau? Sebab kau tadi beria dah tadi. Okay. Tengok kena. Okay, so apa kau punya harapan towards the national rugby scene or ecosystem? Macam tadi lah, sama juga. Very competitive league yang mana lot of sponsors coming in which can benefit the community dengan union. Because at the end of the day, akhirnya kalau semua orang dia set up team sekolah tu, akhirnya aku nak satu hari Bulan Raya 15 ni ada satu squad yang cemerlang yang boleh beat the countries in Asia. Kalau semua orang have that kind of same mindset, you are successful already. This is what happen in a big country yang rugby is a religion. Dia nak budak ni, anak dia akan main satu negara, and then negara tu akan menang World Cup. Itu semua orang, coaches, players, they have one target tau. Itu dah berjaya bagi. Kalau kau ada kuasa untuk ubah satu benda dekat dalam rugby Malaysia ataupun Malaysia rugby, esok, what is it? Satu je. Oh shit man. Esok. Okay. Kita open. Satu benda tapi itulah kita squad yang akan kita fill in dengan foreigners juga. Macam yang before. Tu locals yang at par, yang sama standard dengan foreigners. Dia dulu kita stop because of league tu tak main lama. So bila players
foreigners tak ada main dekat league kita 5 tahun tu, dia tak boleh main untuk Malaysia. So kalau kita ada team yang macam tu, we can beat anyone in Malaysia. Local is there already. Itu yang aku rasa nak buat lah. And my dream is one day kita ada fully squad local, size besar-besar, yang akan kalahkan at least lah my dream boleh kalahkan Sri Lanka ataupun Korea tu. This is whatever thing yang masa aku bawa team before, I really dream that we beat that team and we're gonna cry, all of us gonna cry, and we will say that thank you to the community rugby yang dah develop this player since day one. Sri Lanka kita pernah kalahkan, tapi ya Korea and Hong Kong lah bagi aku. Sevens dah pernah dah buat sejarah, kita kat series dah kalahkan UAE itu, tapi grouping, and then itu pun Korea dikalahkan kat grouping. Sevens is sevens. Korea before this pun dah pernah kalahkan. Japan pun kita pernah beat. Betul, Japan pun kita pernah kalahkan. That's 7, but 15 is different story. Yes, different. You know kenapa aku suka that answers, because Erwin tak ada cakap dia kata nak kalahkan Japan ke, tak ada kata nak kalahkan All Black ke. Tak ada nak masuk World Cup. Aku no, this is it, step by step apa. We know our level. Yeah, this is step by step. This is what it is lah. Even whatever macam okay, credit to Coach Lomu, Coach Black masa dia bawa 2022 23. Dia punya target untuk tournament tu menang 1 game. Sebab kita ada 3 match lawan UAE, lawan Korea dengan Hong Kong. Hong Kong is Hong Kong lah. Kalau kita boleh menang 1 game, itu dah macam menang World Cup lah. Betul lah Malaysia, untuk Malaysia. And then kita local lah masa tu. Tak ada Fijian langsung. Fijian tak ada. That's my dream lah actually. We were close dengan Korea masa tu kan. 23 sebab main kat UAE masa tu kan. UAE tu. Almost. Tapi hujan. Alasan play. Match stop kan. Tapi itulah, dia balik endingnya adalah start from small. Contoh macam Bali tu lah. Kita start from small. And then sekecil-kecil benda yang kita kalau boleh ubah, kita ubah dulu. Betul lah. Macam aku suka cakap yang small ni, macam kalau kita tengok, aku pernah cakap juga sebelum ni, macam kita tengok dekat New Zealand, dia tak ada start professional. Dia start from all this community macam Rifles College tu semua, very small kan. Tak plan pun masa tu nak ada professional kan. Diorang macam siap ada gambar from 1925 aku pergi Rifle College tu, mana ada professional time tu, but then they have that, you know, untuk ambil gambar batch ni, team ni apa semua. Then bila benda tu jadi macam culture, then why not kita go a bit more competitive kan. So naik. That's why aku rasa it's become sustainable, sebab dia punya groundwork tu is very strong lah. Tu pendapat aku lah. Last question. Okay, kita dah we've been talking about the room for improvement kan. So aku nak tanya Erwin, what's your best memory lah in handling aku tak tahu saya nak gelak in Malaysia lah, in Malaysia rugby punya scene lah. Bila aku cakap kau nak gelak, minta maaf ni out sikit daripada this punya episode. Dia cakap dia gelak, aku teringat dia gelakkan besar yang cakap jual McDonald. Yang kerja McDonald. Ulang balik soalan tu. Your best memory lah. I mean your best memory you can hold on to about Malaysia rugby scene. While dia in Exco or like the whole journey lah. Whole journey. Aku rasa masa dia menang Super League dengan Cobra, itu pun as a national squad, rasa masa yang ada dia different era, different achievement. Those days aku tengok yang 98 squad tu lah. That is orang kata perfect squad untuk zaman tu lah. And then their names tu kita siap di bibir-bibir pemain rugby budak-budak sekolah pun. We tengok dia live main Commonwealth kan. Then after that squad yang main dekat Commonwealth, bila kita ayam-ayamkan pemain Wales tu, that's batch. Okay. Grouping match tapi kita kalah dengan Wales kan. Tapi 2004 tengok kita score lah recently lah kan, Commonwealth baru ni. Tengok dia orang running games, macam mana Mak Saleh boleh terlepas tackle budak kecil. So makan dummy JJ tu. Aku ni off record lah, aku tak tahu lah nak cakap off record tak. Sampai tahap tu aku text PP, aku carikan sponsor on that time, bagi duit poket untuk diorang on that moment. Diorang balik baru dapat duit tu. Sebab terlalu sebab tengok budak Melayu
ayam-ayam Mat Salleh. Yeah. And then Ini tak off record kan? Boleh masuk kan? tak. Okay. For me too, I think that's the best moment lah. Because that stage series ada macam kita beat Japan tu. Masa tu NASA as a captain kan. Yeah. But then that moment masa yang Commonwealth tu Ajis main lagi masa tu. Yeah, betul. Is something lah. And then Ucup try the hit. Those boys I really respect. Best tu, serious. I really respect those players even until today lah yang main kat series. Efforts lah. For me, I just nak credit untuk players yang main untuk Malaysia. You especially Malaysia. Kita tak professional. Kita tak ada gaji yang besar. But we still play for the flags. For Bunga Raya. In the field, I can see my own eyes. They play all hard. Aku rasa benda yang sama Pak Hitam and the batch dulu pun, our seniors yang main pakai jersey ni those days, dalam zaman dulu tu, they play the same wholehearted lah untuk play untuk negara. That is, we can't compare to others because we rugby players, we know what we're doing in the field. Because we in the field, we all out. We doesn't care whatever things yang we're going to get outside the field. Because of the country, because of the game that we love. So this I really respect to those players. Biarlah berpatah riuk pun lawan Hong Kong kan, masa game lawan Hong Kong dekat Hong Kong tu, bunyi patah setiap crash tu adalah bunyi patah pada aku. Pada aku. So but then keluar lunyai just for the country, untuk Malaysia. That's I really respect. Thank you. That's the moment. On national players, thank you Shah. Thank you national players, coaches, and kesatuan lah yang still maintain the team even though we have a lot of problem in money. Banyaklah masalah kita ni, tapi we still maintain to send our team to the tournaments and play all out and give a very big fight to those big people outside there. Thank you Kak Erwin untuk jaga kita orang kat national team. Dah boleh kipas tadi. Dah boleh pergi kipas aku. Aku nak kipas. Anyway, okay. Last segment. Rapid fire question. Rapid fire. Just one word, 2 words. Short answer. Yeah. Okay. Negeri dengan sistem paling tersusun sekarang. Johor. Oh, like it. Kelab paling underrated di Malaysia. Aku lost sikit bab ni. Tapi PTD. sebab kelab dah banyak sangat sekarang. So, macam I don't know lah. No answer. If you can name one. Betul lah. Sebab tak ada league. Susah juga. Tak, that's why. Fair enough. Okay, kalau kita recap yang dulu punya league boleh? Boleh? Malaysian Eagles. Okay, good. Rated. Okay. Sekolah yang akan jadi kuasa besar rugby 3 tahun lagi. SBP ke sekolah biasa? Tak kisah. Semua sekolah. Yang diorang punya pool player sekarang ni. I think VI kot. VI. Okay. Yeah. BI is a team yang tengah Consistently. consistent kan. Yeah. Ada few others but then nanti kan orang kata aku Tak ada. In your eyes. Benda ni in your eyes. Your opinion. Tak ada masalah. Okay. Ini aku rasa agak hot sikit lah. sure lah. Okay. Satu nama yang kau rasa patut jadi pemimpin rugby generasi baru. Generasi akan datang. Aku dah ada nama. Aku pun dah ada nama. Samsul Erwin. Ajis apa dia? Aku dah cakap dah kat dia. Aku cakap dia jadi presiden. Aku orang bawah dia. Yang risau ni. Aku ada nama Samsul. Tapi itulah kau rasa siapa? Kau pula. I'm out of the picture aku. Okay. Because not that. Kau budak backdrop lah sama aku. Aku ni okey lah. Kalau nak tahu aku ni lebih suka bekerja balik tabir. Orang tak tahu pun. Macam Syah dulu. Dia tak tahu siapa yang support. Tahu doh. Tahu. Because you in the mainstream ni, orang look at you and then people will try to get your outcome now. So I'm not that kind of person. I lebih suka support from the back. Tak menjawab kan? Tak jawab. Dia cuba nak pusing. Ini jawapan Amai. Okay lah, ikut itu age umur yang ada masih ada dekat union sekarang Tengkuk lah. Okay. Aku ada soalan bonus untuk korang bertiga. Bertiga Korang bertiga. Siapa dapat jawab dulu?
siapa skor winning try Japan lawan South Africa 2015. Nama. Aduh, nama I have the face tapi tak ada nama. Lima tu lah. Aku ingat yang pass tu Mafi. Number 8 tu kan, Mafi yang pass kat Betul, Mafi pass. Tapi siapa yang start? Siapa yang skor? Dia daripada New Zealand Muhammad tu. Betul. Daripada mana? Aku tak ingat. Start nama daripada K. K Dineshwaran. Dia main dekat Jepun, bukan main untuk Jepun. Khan Hesketh. Ui, kau. Khan Hesketh. Sorry, aku sampai Mafi tu je. Lepas tu aku cakap let's see lah try. Origin dia Samoan kan? Ha? Samoan ke Maori? Dia Maori. Khan Hesketh Maori. Dia macam kita juga. FYI, bagi korang tak tahu, Erwin ni boleh je buat 3 jenis haka. Dia boleh buat kamati, kapal panggu dengan timah tangga. Lepas ni lah kita rekod. Tu? Fiji tak ada? Anyway, aku rasa that's all. Actually banyak lagi. Banyak lagi. Sebenarnya soalan ni banyak gila, tapi banyak skip cerita pasal South Africa lah. Cerita pasal New Zealand bagai. Anyway, thank you. Aku rasa kita we had a good insight lah. Banyak benda kita dapat belajar agak. And thank you for sharing with us. Aku rasa it's been every episode has been a learning experience for all of us. Banyak benda kita tak tahu. Macam aku cakap dia, yang especially yang pasal bagi allowance dekat budak-budak yang lawan Wales masa Commonwealth tu. It's something that we didn't know. And thank you for sharing the experience with us because yang apa tu yang lepas ni macam Kobau cakap apa ada Armour nak masuk nak masuk sponsorship where category dah masuk dulu kan. So that was another good story to hear lah. So thank you for sharing the experience with us lah. And for the close, can I say something? Yeah, for sure. Union, they can do further. I think semua orang perlu bersatu lah. There's no such thing of one man show. Negeri dengan negeri, we have to be together lah. Bila kita satu, bersatu kita tegar bercerai kita roboh kan. So they can do it. I think MRU can go further. I really believe in that because there's a brain there yang boleh, they have knowledge, they know what to do, but then be open up a bit and let people outside get with them, check and balance, throw ideas, get the ideas. Yang baik kita ikut, yang tak baik kita put aside a bit, but then maybe not this for time being, maybe kita perlu buat in the future, but then there's still options for you guys to improve. Get along together, affiliates, everyone, community, parents, school boys, university students, national level players, maybe all together one day insyaAllah Malaysia Rugby will blooming. There you go guys. Undi Erwin. Erwin for president. Anyway, again kita nak thank you to Shortnya Travel for sponsoring this episode. Ada reaction Shortnya Travel. Boleh tolong. Erwin buat. Okay, Shortnya Travel ni dia menyediakan khidmat pembelian tiket penerbangan secara berkumpulan. So besok kalau nak pergi New Zealand, South Africa ke New Zealand ke nak belajar pasal rugby, bolehlah pergi ke Shortnya Travel. Khidmat pelancongan dalam dan luar negara dia boleh bagi khidmat pelancongan khidmat pelancongan. Ni aku baca khidmat pelancongan syarikat berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia MOTAC, mempunyai lesen kewangan MOF. So kalau nak Erwin ke nak bagi bisnes kat dia, sila Erwin lah, kita galakkan. Boleh lah, kita plan nak pergi South Island New Zealand South Island pula. South Island pula, aduh. Dan mempunyai syarikat di Tara Bumi Putra. So tolonglah kita sama-sama nak community pull ourselves together. Kalau nak melancong ke luar negara, nak cari travel agent, bolehlah pergi ke Shortnya Travel. Macam mana? Nah, maybe Shortnya Travel mungkin nanti bila dah ramai community rugby dengan dia orang, dia akan sponsor balik rugby. Benda ni berpusing je. How we generate among us. One thing aku nak cakap kalau rasa sponsorship untuk Malaysia Rugby tu susah, kita podcast rugby yang baru beberapa episod ni pun dah ada orang sponsor. Aku rasa it's not impossible pun. Shortnya sponsor. Anyway, kita dah penutup ni. Shortnya rugby.
Anyway, Win, thank you very much for Terima kasih. coming Thank you for to you guys. Rugby Sedikit Podcast. I'm Rod, Shah. Thank you for replying my WhatsApps. Sorry Aisyah, banyak lama. Kami main rugby dalam Minada. Take care, goodbye.